Nawe gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire ni agurite nkuburi cha kuingania nchuku cha gwika ndawa cha sibitari wakiuga ati ni njira ya kurigiria wamba. Akiaria kagita karia aramukaira ndawa cha milioni 19 kuma KEMSA ariuga ati ni gukujiri wamba bwa ndawa masibitari neja mwingi na ndawa ijichitagwa kwendwa ndukene cia antu kiumbe. Na Tabura Rita Mwaniki agutwira ni ati gavana Mbarire nkuruki ni atumite ikanuke kiri maabisa botungata baria bate gukinya ngugine chao na kuga ati bakarungi kwa ngugine. Gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire ni ugurite kuvuri cia kuvinga mathito ma kwiga ndawa thiini wa thibitari ya Embu level 5 niguo kuvurana na wii wa ndawa iria iraretwa thiini wa thibitari ino ni muthenya wa umuthi varia akwamukagira ndawa cia mwigana wa milioni 19 kuma kuri ruvonge rwa KEMSA. Ndawa ino irongoreretwe gucokereria utungata wa urigiti thiini wa thibitari ino ya Embu level 5 kuona mautungata mengi marai marugamu kumana na gutura ndawa na ithimi cia bata thibitari ino. Na turenda ndawa icio itumike wega na turenda store ivingwe ni nauka na padlocks cia kuvinga store icio na ciega nigetha ucio urayaga agetie riu tumunyite na ni murona ni padlocks cia kiriu cia security na nie na deputy governor wa mundu agakoragwo na bungoro yake. Total value ya ndawa ile twareta level 5 hospital muthi ni milioni 19. Waugo Cecily ni urava mukana aria onthe makethirwo makia ndawa ino na guciendia mathibitari rimandu kiumbe ati wona magwatwa magocerwa makinye maviu makiwatho. Waugo ni urauga ati aruti wira onthe a thibitari cia mwingi thiini wa kaunti ya Embu aria makethirwo matari wirari wao magakoragwo makirugamwa wira na manasi aria marugamirite thibitari icio kana mandagitari merwe dawa ingi kaura wira waku ni waura na chemists cia Embu County private chemists kana private hospital iria kanyitwa ikiendia ndawa cia thirikari iogeka vingwa. Mwenari wingi ni ureririra arigitani aya gukorwa akirumbuia misara yao mbia ciao iria matinagua no ati itikinyaga mvongeri iria ciagirire wavamwe na kuongerera aruti wira engi kuria marendekana. Tukurorio boro wa human resource kuringana noguo task force igutwira kuria turona kwina gaps kana gutaina mandagitari na nurses akwigana tuandike aria mandikitwe na contract tumave consideration ya mbere. Pesa cionthe iria mutinetwe misarari yenyu na ita na remitwa maroni menyu National Health Insurance NSSF tutume a supplementary budget iria ngwikara nthi na MCAs nimereithie thina iria evo ya health workers na workers on the county nigetha turive all the pending and remitted deductions ya workers eto. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.